Sasisian pat ngi pediangsung bahai pi borok syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin pai yakanika post keprang sulai thamai hapo Meghalaya. Ngidang supply ru yaki merch jangkanika channel te pila ban pai yaki dakaba visit yaka link ka bangala ai hapo description jangkanika video. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kanang pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ka Instagram. Kani kadai ka Instagram account kejongi. Yakni ke post lapalat daka Indian Council of Agricultural Research lani ka ICAR mentau benai arjar arpoi ka kerteng jangan ke post kedai project assistant kalas date lani ka tarik ke bakado bapila ban submit yaki applications ki jungpi kedai hausan tarik benai Disember arjar arpoi. Yakni ke post project assistant ke balai sautali ka salary lani ke tulap kedai arpawajar plus ka housing rent allowance ka upper age limit kedai san post 6 bat ka educational qualification kalungkumne Hiapan pendap yaka BSc lani License Diploma haka Microbiology lani Biotechnology bat kiwi-kiwi relevant subjects. Pidon kamru yaka experience bantrai haki laboratory. Ki candidates ki belong eligible bagi bukuak ban apply kani ke post pihak ban pa yaki applications ki jungpi haka enclosed performa pidai ruban pa lang yaki scan original documents ki jungpi haka wai ka single PDF file. Syakani ke email ID vetmilton@gmail.com. Yaki interviews kin sa penlong lengbaka online mode. Andala adap ban screen yaki applications kin sa pentip yaki eligible candidates lengbaka email dan ka phone. Ki candidates ki ba syajet ban le yakani ka online interview kin sa verify yaki original documents jongpi hadin pat. Ka official notification lani ka notice ka belapalai hi dakani ka ICAR ngal ai po description jogani ka video ti pila ban download yaka bat pila ban pulih la dapat ka ban tip shusho spangki wiki details.